nimin chutudar ni vele ro sur wala real tla khan lung le khopui le ache vela mishing chen na in tam tak ati chiam Excise Minister Dr. K. Chua an sarkar in dry day apwan nuwa tu na zuzor le mek ani chan chu High Court thutluk na wang ani ati Zonet chung kwate chibai ule tu na chanchin kim changzokin nimin chutudar ni vela ro sur wala real tla khan lung le khopui le ache vela mishing chen na in tam tak ati chiam Lungleya Disaster Management and Rehabilitation Department District Organizer Nena Changa Tudon Danim for Intanu Thleng Khan VC Somni Achangin Insia Sangkha Zali Somni an Omti Donania Khoshanga Changin Insia Report Don Belzel Ania Tuna Hian Luat Thei Lo Khopa Insia Le La Luat Thei Te Clear Chan Mek Ania Realin in Adensiat na Sadzwal na Tetsu Lunglei Khopui Huam Chunga Chimlam Vengte Zobok Le Ache Vel Khwate Le Lunglei District Khotlang Lama Khwate Ani Real ta hi anasad baka aliana artuitiat le aya lian depo tam tak atla ani he van duana thleng chungchang hi vo in khan lungle district high power committee vice chairman pulom omato chong MLA patni Dr. Vanal Chanpuya le Dr. K Pachunga tinen soi ho ania tuna lungle silpolin omzat atlema wangin aizol atangin chabil mek ania ahmasa in chena inchia te thom thatdan zom phot ani anga Report Kim Chang Hu Huna le achia dan Kim Chang shat thei ani huna sarkar lama changa chanpuin om thei te ngai to azui ani ang Excise Minister Dr. K. Chua an sarkar in dry day apwan nuwa tu na zuzor le mek ani chanju High Court thutluk na wangani ati Voina MNF Party Office Mizon Namrun in Koma he thu isoin Dr. K. Chua chuan MNF in thunei na achan nu reilote a dry day apwa ngala hi azwar tu ten du lowin High Court an zwal kawa court na ngai to nuwa dry day pon chun zom na chu ti topanita ani ati a tuna zuzor le chu High Court thutuk na wangani ati Assembly session ni mapo in ordinance mangin zu khap na dan thar man thei ani a heti la hian Mizoram sarkar chuan ordinance hi puang lovin zu khap na dan thar adwang meka dan thar hi assembly session masapera putlu man tumani ti Excise Minister chuan asoinun ani Aizol Municipal Corporation na MNF Legislature Party ten vo in Khan Chief Minister Puzoram Thanga apisa mu in Aizol khopui ti mason dan tur an soipui AMC Councillor Tihian khopui ti mason na atana project shangan kalpui te Municipal Act siam that chungchang te bolhlo pa ile song bol chungchang an malak na le machop te Chief Minister hi an soipui ani Chief Minister Puzoram Thanga po in Aizol khopui le achunga cheng mi pui te ta na thil thazok siam turim lungrol taka sarkar le AMC chu an tho ho apoimo ti asoini Social Welfare Minister Dr. K. Chua an rihlo wanga buai de chan chuana turin thingsul thlia Pisga Reformatory Center to de-addiction center tan man tumani ati Voina an party office namrun in Khoma thu soin Social Welfare Minister hian Pisga Reformatory Center hi de-addiction center ra letin rihlo ngai te chu an taksa en kolchak ani nuwa sechon lama en kolzui thei turin sarkar in ruam manna asiam mekani ati in Khomi an Pol PSC member Puardal Thamwanan akai shuayani Mizoram People Forum MPF Governing Board voina Synod Office Committee room machu khomin Lok Sabha in Khanna reilote nuwa nei tu chungchang le Aizol West 1 Biala Assembly by election nei tu chungchang an soi hova party shang nen tho ho na thu thung an siam te an ennon bok He in Khomi Synod Executive Secretary Reverend H. Delrin Moyan akai shuaya heta hian MPF General Secretary Reverend Arlan Nuntluangan an malak to dan le thil tarlan ngai te atar langa chungzinga chuan Kumina National Voters Day January ni somni panga amman chungchang le Nikuma Mizoram Assembly in thlanna nei chungchang han hatho chatwanga lom tu soina Certificate of Appreciation le National Voters Day Award sanghi som pakwa Chief Electoral Officer Asis Kundra ne na changa andon thu te in thlanna nei zo a sarkar siam fel ani nu tun thani som pakhata Chief Minister Puzoram Thanga apisa a MPF Board Executive Member tenan kom thu te tarlan ani ZPM MLA Puvanal Hanan MNF le Congress Party chu zein ang mingchau in ang lo ni in soe he thu hi vo ina an pol chung in khoma soin Puvanal Hana chuan Congress Party khan NLUP Toktarin Sarkar an siama hetiang chi ahian MNF po in SADP Toktarin Sarkar an siam velia he hi athlona sung sem policy ve fe ania danglam na pakhat ma aum lova an danglam na chu an mingchau ani ati MPCC President Pulalthan Hall le MNF President Puzoram Thanga chu
ma ni party din chan le thil tum phat san ve ve apu in puwan lal hlana chuan pul than hol chu vai pol shwai tu ni chung renga zo na thak in zom khom na le mizo nationalism le independence soi ve ze uzeu china ni atia puzoram thanga ero chu mizo nationalism nei tu in chal si im Indian nationalism in tulut thuk tat ani thung ni asoim mizo nationalism choisan tum ni sia Naga helpol le marchak bia le helpol dangte India alu tura thlem tu ani ti soin Parliament Citizenship Amendment Bill sanghi som paruk pass ani lo nana NDA le neda zomna chuchat tura mi puin an be se viau chungpo a engma tingam lova Chief Minister Puzoram thang chu apu ani puwan lal hlana chuan MNF ka ishwar sokarin zu khap atum dan le dry day apuan dan chu afu tok lo ni in soya zu hi khap andu tak tak ani chuan ordinance mangin governorin order achwa anga chumi chu tharuk chungin assembly house in a pastor ani a chumi ani lo po in special assembly du huna ko the ani laya khovela dry day re beran puang ringot hi afu lova zu khap dan mumal lova zu khap tum hi adik lawani atibok He inkom hi ZPM General Secretary Pulian Khu Masha Selin Kai Shwayin Aizo South 2 Bial to MLA Pulal Chuan Thanga po in thu soini Prism Party le Zo Reunification Organization Zoro Shwai tu ten vo in Khan Treasury Square Zoro Office United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples UNDRIP chungchang anzir ho He inkom ho na hi Zoro President Puar Sangko yan akai shwaya heta hian Zoro shwai tu ten UNDRIP noya mizo ten dikna chanvo an nei an bo zui dan le an thlen chin te an soya Prism Party shwai tu te chuan Zoro malak na chu chakzo kan nor ani theina na kumin maya mizoramin Lok Sabha in thlan pui ahma chon tura right to secession bill aw pui an tum thu le zofa te dikna chanvo hum hal na konga malak an tum dan te an soive bokani Mizoram Pradesh Congress chuan reilo te hnua Lok Sabha in thlanna nei tura BJP thlantlin ani chuan Citizenship Amendment Bill sang ni som paruk Parliament pass ani theinan malak an tum ni in soi Voina aizola tu chuan siama MPCC chuan he thu hi BJP President Pu Amit Shah an tun thla ni som pasaria Assam Lakhimpura Bharati Janta UV Morcha neya asoi ni in soya athu soi hi national paper tam taka ti lan ni in asoi bok Voina MZP Conference Hall MZP Executive Committee Chukhomin CADC area chunga chakma in hungbik lutuk chu an ngai mo thun soi Meeting hi President Pu Elramdin Liana Rentlei na kai shwaya CADC area chunga chakma ni loten ramle inle lo engma anei thei ta lote aram nei tu mizo te ngei pon mizo minga engmun ma anei thei lo thu te soin hengdan an siam te hi chia ani theina na malak an tum thun soya CADC huam chunga zo na thla kho omte harsat na to mek po zirchiang tur le thamuan tura ahmuna kal an tum thun soibo MZP meeting chuan Sarkar Enko School Shanghai zirtir tu indai lo chungchanga zirtir tu indai lo chanju zirtir tu tlem wang ni lovin zirtir tu omsa semrol wang ani antia Sarkar chu thingtang le khopuya zirna khai rol theinan zirtir tu omsa semrol turin angena Sarkar in zirtir tu ala thar don ani chuan zirtir tu atana training chuak le qualify nge la turin angen ti an soi bokani BJP Mizoram Pradesh in tun thlani sompali a Jammu and Kashmir Pulwama huam chunga thi chil bomwanga thi CRPF sipai somli te ansun hemi poala inkhom upper republica and party officer nei his state secretary Puar Vanram Chuangan akai shwaya he inkhoma tu soitu state secretary Pu LR Kolni chuan ramtana nun hlan tu mater te chu anza oma khoi rampo in mani ramtana nun hlan tu te chu anza in ngai hlu fekani atia Tun naya CRPF sipai somli thi chil bom manga be iwanga thi te po kha an ngai hlu in an ngai sang hle ti asoi Pu LR Kolni chuan sipai thi te khan an nupui fanaw an nu le pati an kalsana an chung te tan phei chuan chan nan na satak ani le zwalani atia heti rual hian sipai te chuan thutiam an nei china Indo tur le ramtana nun na hlan achul po a an nun na hlan tura ramtana in pe an ni a sipai hna hi a hau takle ti soin tun hnaya ramtana nun na hlan tu te chu ramin na satakin asun ti soin he an thi na hian India ram in pum khat na le tho ho na thazok a thlena thil thazok a shin chuange a be se ti asoi he in khoma hian BJP party mi te chuan CRPF sipai thi te sun nan ngoi rengin minute khat chung an dingani
Agriculture Minister Puar Zilianan Karkhat O Tur Lalit Kala Academy New Delhi le Agriculture Department Jangko Buat Sai National Painting Camp vo in Khan Tourist Locha Ahong Honna in Koma Hian Minister Baka Agriculture Secretary Pubilan Hing Thangaten Thun Soya Tun Chum Hi Aizola Lalit Kala Academy in program Anne Voithumna Ane Sports Minister Purobot Romoy Roite in Abial Chung Aizol Istua Veng Saron Tuitiang Amt Veng Chiteveng Le Amt Veng South Tevo in Khan Atloa MLA Local Development Fund Mangan Nathoa Te Sum Sanction Le Nathoa in Milturani Ati Sports Minister Hian Khotlang Shwai Tu Ten Mamo Shang Shangan Thlen Te Chu Achulanga Pushuk Zel Ani Tu Thu Soin Veng Tina Mason Natho Te Ani Tur Anga Tho Ani Theinan Khotlang Shwai Tu Te Chu Vilpui Chin Turin Acha Ani Mizoram Sarkar Nuaya Commissioner for People with Disabilities Dr. Nuntharan vo in Khan Government Longtlai College Rolban Lotetana Sarkar Dan Siam Le Anma Ani Du Sakle Humhal Ani Theidan Asrifia Dr. Nunthara Chuan Pian Punga Rolban Lote Humhal Nan Sarkar Chuan The Rights of Persons with Disabilities Act Sangni Som Parukti Asiama Heng mi tihian endong le thleibik na umlova anchan vodik taka anchan theknan dan angin malak angaya dan anga du sakna pek ani awangin Mizoram po mi somruk verin na an hutoa zirna sangzo kan zir theina turin rolban lote tan si zazela panga hausak ani a ngai na thiam na po kumnga thleng pek ani ati Dr. Nuntharan Chuan zirna in shang arwal lote en shan lo tur ani thute sarkar na thokte tan po anlung oilo na le avui vai na thlen na tur grievance redressal officers ruat ani thute le lo nei lama le mason na na shang tho na arwal ban lo me chia te chu du sakbik tur ani ti asoini Dr. Nuntharan Chuan tu na hian Mizoram arwal ban lo chin chia zat mi sing khat sanga za somruk an oma chung te chu mi pa sang riat za somkwa pariat le mechia sangruk zakwa somruk pahni ni ina soe he in komi government longtlai college principal puti thangchua man akai shwai ni Dr. Nunthara hian lai autonomous district council noya officer te komin dan anga pian phungar wal ban lo te humhal dan le anchan tu diktak anchan thei dan tu asoi pui bokani PWD Commissioner Hian vo in Khan Siha apana naktuka government Siha college le Mara Autonomous District Councillor Pian Phungar Walban Lote Danina Humhal Dan le Anchan vo diktak anchan thei dan tu chungchang asoi pui don ani Siha District Jail tang lai mi pahni andam lo wanga Siha ECM damdo ina enkol mek ram uka vanal mal somati a shed bokle sila lom zwala te chu an tlan bova bolpui NG sub headquarters shwai tu tele a che vel waile branch shang te chuan anom na report an don bo zuin in rinizan khan heng mi ti hi cheural khwa an chung te ina an omlain an man le ani man nu hian an ma ni zongtu police tele aman tu waile shwai tu te chu anin bia an thutluk na angin he mi pahni te hi SDPO pu Victor le Siha police OC puthan se te kuta hlan let le anni ram ukale serial lom zwala te hi poi khoi wanga thu boy tam tak ne anni a man le anni rual hian an kuta changin Burma poisa chanhem tak India poisa a cheng sing khat zanga le mobile phone pahni manani a heng te hi police te kuta hlanani waile shwai tu te zona changin ram ukale le lom zwala te hian mi in an rokba ka bike an ruchina arong tidang lamin Myanmar lama an shal chin ni in an soini Aizol North 3 bial to MLA Pusilal Mon Puyan abial chunga zarkot veng eden tharle chamari west devo in khanatloa khotlang shwai tu tinen mason nan na tho dan tur an en ho Pusilal Mon Puya chuan a omna party chu MNF ni ma se party bill ta big nilovin Aizol North 3 mi puite IO2 ani ti asoya bial tu masa in machop lo nei te chu a thei anga chunjom ani tu thu soe Pusilal Mon Puya hian eden thar government middle school hena computer set khat a hlan ngal ani Mizo Academy of Letters in Kumtina le khabuchuak chaber Book of the Year sanghi som pariat athlang meka tuna hian kumsani som pariat chuak le khabushang shangla khom zinga achazwal somni athlang chuak to a top 20 achang hian achaber thanne tur ani PWD Muifang Division in Mualung Thu le Khumtung in Karkong Siam Chat le Blacktop na tun la hian thok meka na chakzo ka tho ani the nan traffic SP le PWD ho tu te du dan angin he konga lir the tlan the hun siam ani a chumi ang chuan he kong hi jing lama dar kwa thleng hon ani a dar ko achanga chundar som panhi thleng lir the kalphal lo ani
chun dar som pahni atanga chanhu dar khat le achan ve thleng hon le ania chanhu dar khat le achan ve atanga tlai dar nga thleng khar le ania tlai dar nga atanga ahnulam zong chu atuk jingdar kwa thlengin lir thei chitin dan honani PWD Aizawl Road North Division chuan voin atang khan amt vengkong bazara changa puram enga in thleng siam thatna athoka Aizawl Traffic SP chuan an kong siam na tho me khirang taka zo ani theinan na tho hun chung tura ruat jingdar ko atanga tlaidar nga thleng he konga hian lir thei tlan akhapani hemi rual hian kong siam thatna tho ti buai thei tur lir thei le bung ruwa kong pui sira dalo turin mi puite angen bokani CHA Borsap THAR Pubupesh Chowdhury chuan CHA MJA member te apisa alenga somin inhmel sha tirna ani ibaka tho ho puya asom Borsap chuan thu thar thedar tu te chu chataka sarkar choi om turin angena thil chi sang sanga ama chu thuron pe chin tur le fin chwa turin angena reilo tit nuwa lok sabha in thlanna nei tur luang taka zo fel ani theinan an choi omna angen bokani Sangawan Zion Section Young Lai Association in Voin Khan an veng chunga pukhen eratenu pachen na in chun hatlangin an thom chat sak Sangaw atanga tudon danin pukhen erate hi annu pa chawa khosa ania kumsom sari ral kai to veve anni awangim an chen na in double deuh to po chei chat an harsat to a hei hi sia in an chen na Zion Section YLA chon hatlangin an thom chat sakani natlanga hian YLA member somnga vel an thok chuaka in thom chat na atana mungro poimo thingzai rangwa le chuldang te po Zion Section YLA hian athlonin an tumveka hei ba ka hian bel pui khap som le tuida kholna liter zahni dong an pengal bokani Chalai Christian Paul in khom puilian ber tlabung li cheng filta sap upa le pubuanga runa nei chuni zan khan achiak ta hein khom puya hian palai kal chin chia zong zong chu sangriat azaruk somnga pahni an tlingani in khom pui thu pui chu pathian mangai na ti ani a he thu pui tlo chan hian pathian thu cha soitura ruat ten an soi chin ani he in khom puya hian kumsang ni som pakwa changa sang ni som ni thlenga MGKP shwai tu te thlan ni a chung de chu vice president atan puvi rokhol kima assistant secretary atan pukelal ompuya treasurer atan pulanun tluanga le finance secretary atan zothan tluangi khiang te anni a anni ba ka hian fellowship organization department in president atan anruat reverend C vanal mon kimale pastoral committee in organizer atan anruat reverend K lbiak engaten an hodonani Aizawl powerhouse a transformer pakhat chu voin khan chia a Power and Electricity Department hotu ten hemi chungchang mi puite sha tirna an chwa tarlan danin he transformer chia awang hian Aizawl khopui chunga veng sang electric veng chanmari chinga veng saron veng zarkot dorpui tuithiang Aizawl veng lai Treasury Square lai puitlang le amt veng ti chu zan in atang hian a in choka engpek angai donani Voin Khan Aizawl khulum library Celsius jugisomni pasari ani a avo library Celsius jugisom pali ani Naktuk thole nia chuan kholum library Celsius dikusomni pariat vel avo ber line Celsius dikusom pali vel ani rinani jingdar nga le minute somnga ani chuaka nga tlaidar nga le minute som pasaria atlale ang nimin chutudar ni vele ro sur wala real tla khan lung nei khopui le ache vela mishing che na in tam tak ati chia Excise Minister Dr. K. Beiswa an sarkar in dry day apwan nuwa tu na zuzor le mek ani chan chu High Court thutluk na wang ani ati. Khati zong kha tun chuma chanchin thar kan ron ti chwa thei te chu ani e.